Madam nyina wase. Sama jebre eguso ehwe Adom TV. Badwam enie ena ebenada. Fanchame. Ena so Yakopon de archifre Adom ye. Yeti ase na Adom arakwa. Asem di kabre na asumidi di akwasi ensia. Very good morning koma Bridget Babanao Owo Ghana Police Service Headquarters Public Affairs Unit na wo. We fidache hiro mo so chiao anope. Ya mishra no nyo kese kopim so be kese pa Bridget. Wishing you all the best. Ha, me who said I mean starting crime for free. Pas one fan call Asase radio online. I mentioned story bi wonum. Show TV ne so, share Asase online. Na hwa ade bi e wonum. Edem no call kolebu. 19 die after renal center closure, says association. It's yenuanemu a ekoje ayarehwe. Womu a omu kidney ho aka ye dialysis mu omu no. Kolebu for pruna edan na ye mu dialysis no matum. So omu de ka 4 million Ghana cedis. Every bra ye two mu besi ene satam na nipa 14 newu ena amno ka si nipa ewu as a result also bo mutimi nya akonya enko kolebu enko da afidie no suma afidie no enhwe mu kakraka enipa nu masa be kam na ko 19 this asase smaka to say me yi me story bia me oba bia me yedi free me yi ma oti ase we asase online Gabi Asare Ochredako na Nado Danko Akufa no wofase ni radio station online asase omo na report to we enya makwasinsia na meka nti meka ma asem wane so what ya say efri baby efriba asase Gabi Asare Ochredako ni wofa ni na Nado Danko Akufa ni radio station online and the report say 19 die after renal center closure. 4 million Ghana cedis, about $333,000 in Ghana this year. Until Ghana this year, 4 million, eka 4 million. Enti Ghana this year, The MTSS minister last week ago, and no more order. Kolebu for mumie. Alapere manyan CSS ombe biasa, emenya kura bi emponia. Come the baby ni na ye gina mu. Kolebu fo mu mie amaba sorte mo. Kolebu fo amie ena nipa gusu ewu. Sabi me kasa ya nyese bia empenfo na pese me kasa omo akeke o. Benana me no gina na me ka kire o se ya sesa police fo num every day. Ye mu omo ka etu free wo fiefie mu. Ka no enkofa police fo no wo junction. Efo bia wo na fiefie mu kai say please for so munti momo esuma bi obi atna ka na peke omu nyina maako saa no makwa akohia en ye di ebo excavators a essay eho ban me kan bi before bi say buo ye nti bi da excavators a rotting essay ye the police for num every day ekokobọ ho ban tofuo e de momo kolebu 4 million Ghana cedis inti nipa wa na ewu Ghana niska but ye nyesika every day e feel a police for car ese so mo ko adenta aviation for say excavators na ejigu wo 2021 2022 ya e pro no mo nkobọ ho ban. This is Ghana for you. Eti emanu nyonwa. When Dr. Baumia says, I will be my own man and I have my own vision. Because when he says about the vision of Akufo-Addo, 5% krawunya. 5% krawunya. Because niman be ya. To be honest, ya and another Akufo-Addo say enima se be esia ya na ahomete. Ya dia police for bomb hoka. About 300,000 Ghana cedis a month. You pay 4 million. Eche kolebu foka.
na Ghana de shia bibinti won kidney ho atechema ya de asoso mo nkomu kakra no president Kufuor ne sika ni ho ba president Kufuor benya sika de atofo ama police fogu kema kobo excavators a ese ho ban Nana Dankwa Kufuor Nana Anto Dankwa Kufuor na peso na we nyina esie nipa 19 ena ewu 19 Odishia County ebia enkam ba odishia County na ye MPP ni a ekabo sa wa ban no se bi eya de ginjan aban no eye se bi ade ginjan ye wo se nyina se kire se eka kire mampani ye ni mampani atem ye me ya no ntia no ya me pare ye se bi anya hweko epani ba de behwe ne maka no kure de akire no se Mr President ba bia ne Ghana ekono enye once again, you will be able to say, MPP before we elect somebody, you'll be Ghana free and we woman. I join some President Kufuor. Prepare that say I'm a money. I join some once you see the side that. Nanya dia kwada na say you ejo. Ye de tell me money who say. Hey. Quickly here ekoso okolebu. Ti asemu a patients na omuko okolebu e pamamu no. Ebi editu jana mechire wa de bi nso Adom online hwe video yi Kolebu ni sise wo ho ye dɔɔso nti no ya chichim ebi kɔdwoada ebi kɔ Tuesday ebi kɔ Wednesday ebi kɔ Thursday ebi kɔ Friday me say me kɔdwoada nti no normally no kakwesiada ye be fredwoada fo ni nia osimesi brasa time o brasa time nti woni mtama ade bekɔ nti ye tie ne nkem say ye nura kwesi no mbe frɛ ya ka bibia kyerɛ ya ntehwe anopai mikotwa si wo ho mekoye no nurses no ma yete ase ese omo ntehwe ye nka ahwenkyero mo so omo mfrɛ ewo ahokyere de aba free so omo tu mu free May 22nd bepem samre ye nkrofo mo wu ye 19 me no ka se bebre na so ntiapo ebi na ase ataatai omo nye sika nkwankoye o se aban ni timi ye bibi no mo bie ma yenya kwan ko okoje yayare sa na se yayare hwe na ahode ne bakakra because see ade enye dey ayire na watwe bi obi ayire na watwe bi na watwe esumi ye nim enani ochena we bi na mempemu with mathematics so asem na awreho papa ne kan sa wadwumi o se bia o kabi ne gum but o se bi mu koda afidie ne so be se na anu na watwe bia office in here to me because of a car 4 million and an another Dankwa Kufuor intimi ntwa Ghana ka 4 million Ghana cedis eh ye ka so money tetia pansma mo se there be and an another Dankwa Kufuor Ghana de ka kolebu de ka 4 million Ghana cedis ye timi nye sika mfantwa mo ye mane ma ye ya o moye manema yabia papa na Kufuor no aban moye manema te Ghana fo akoma 4 million hey Mr President because sebi nyam yo sebi abru sebi okronto so wo yade na ho ni pa bi yade a yade me kwa abro tirenti anya wasem ani yesa Kena frato no behwa me yehwe no sabi ne ho mfa na abrochi no beko Kwakwa Jima man Minister of Health ne ho mfa na onko kolebuo obeko abrochi na sabi ye nyina ye suemu bi e de bi e hie nyina ye dia 4 million Nana Dankwa Kufuor na adai e dia nko e ka 4 million hey Pampani da bi ni amamona den I'm quick and amamona den papa si etimi twa 4 million Ghana cedis ya hwa Ghana de hie ewu ba me ka se enye timi ye timi twa e ya bro ni beye ni pa bonesam e da ya ban because etimi tem sika efuali a police for car e ma ni panum tenem every day national security dey shame you ekobon pempe e wo excavators a sound ya na Kufuor dey we wicked. There's no excuse about this.
spending 300,000 Ghana cedis. Abo excavators are Asem buying. But ultimately 4 million Ghana cedis and 7 Ghana for dia. Minimum 1 person do so. Me see I now understand why Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia said, I will be my own man. I, Bawumia, will be my own man. And he will do things different. And yes, our party, yeah. We young people ni, and yo, see a casa say the actual wabine, but and yo, yes, a Ghana this year, because of somebody's incompetence. And yo, because Ubusi ni enim, and the enfant. Na Ubusi ni womua, and kebe fa. They didn't have questions here. Asem de cabreni. Me ko no mind ko bla sante. Ade